gampang mak mangkin panika mak. Bila zaman mangkin. Benapa saya nak ke akim kapi tak mau tahu saya. Pas apa nikah? Lu. Kanjeng Nabi kan tuh mati-matian mak abila agama para rabu. Ini keperlu ngekeli pula ajaran saja. Perlu ngasih ini akhir zaman. Udah kejadian nyireng tu akhirnya sarang. Maral muka oleh bro karena orang yang mati syahid. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Wah bedoreng ngucap. Saya tak faham. Oning pinter. King tak faham. Mina na perlu mak. Kuda sakut ngaji ke Balawi penikah. Befaham penikah perlu mak. Mungkoro oning mun tak paham, tunggu lebih orang agak bayi lo mari, tahu, daya, tahu. Keces roh kebayi TV. Kita kira tahu, apa? Karena tak paham. Engkin apa punten? Mati syahid mak orang ke-6. Syahid di apa? Lu. Mungkin gelu mak. Tak ngerti gula makin ini boleh pah malai makin mana kapan ini penga tak anda pah main lagi ya padahal kita harus bangga tun gula Izuddin penga sarang makin musleh Adnan seneng gula berarti ke Adnan seneng ke gula nih ser ke gula apa karena gula ke ngai makin Adnan makin sampean cik siapa nih makin kasak banyak cerita sampean makin pas sampean pak anu saumpama lu seneng gue berarti cinta maki Adnan kengko sampai engko ebelei sampai engko epenga sama nikah mungkin kapan epenga kapan ebelei malai butuh para rabuh jagi engkin apa punten kita harus bangga senang bodo ore saya menga man mata nikah dibun kanjeng Nabi man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahidan kule serang ajuan saya karena memperjuangkan kecintaan nah dekah keluarga na Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ahlul bait ka habaib ijagah ongku kan kuma paset sebab aja gahabaib gila mata syahidan setan orang gila setan syahid bunga gak sama alhamdulillah kula sarang aja setan malan muka le barokah si atu aki amin Allahumma amin cai soro cinta gahabaib tak ande ring mangkin yang gini apa punten pole kongang sing ngaji lambek niat klero orang ngaji penika mak mun sampean ngaji niat sampean kan tokeng terus membeci abeuten membeci abe terus tambah semak ke Allah Subhanahu wa taala urusan alim punten ampun bacaan Allah pun ceng saya beri ilmu menika Allah beni ustad beni kiai niat petepak mondok ngaji insyaallah mak make sakoni barokah faham subhanallah mak Habib Rizik kula kesambuk Rabu ngambok ijuanda bane mare one sama ijuanda bane mak jutaan orang Rabu sampai pengamat tukang pengamat nanti agi bahwa sampean ngebekte ke bengesepo ngebekte ke bujuk engak sedaja adu agi bengesepo nakula ajanan sedaja amin Allahumma alhamdulillah panikah mula kadung mate tak nyambi iman ben Islam sulit saya tolong amat
stete para buah abedo orang alakoh maksiat lebur ateng tang-tengan oh tabe lebur ngando seureum insyaallah kan tot ada teh ki paber nama paber paber nah deki epang ngando seureum apaan ang nih hah teh ada cengeng kapi epangan dokter anang ngaji anang montuk anang lebur nyare ilmu saum papang mate kudeku si atu aki nak foto mak mumpah dengan do kapi kiamat kama ki bisa mak itu aki bina foto ki bisa yang kak parabu ki bisa peringan bisa beri lebat sedekan nak foto bisa peringan tupi milo selamat kapi milo barokah kapi amin Allahumma amin sakantoh pamator tiba dengan status saja mungkin kanto akhir zaman tambah sama ka Allah pelebur atikir dah ka Allah pejeng lemak boktoh cek la akah ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila wa sana'an jamila naqulu lakum. Demikianlah tadi telah kita ikuti bersama tutur-tutur hikmah yang dikonsum oleh guru serta mubali kita bersama Fadilatul Syekh Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Izzuddin Fawrak AWLC hafizallahu taala wa ra'ah. Beliau selaku pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Sairus Shadiqin Tanjung Karang Sampang. Semoga dan mudah-mudahan apa hikmah dan ilmu yang bermanfaat wal hadirat Rasulillah Sayyidina wa Nabiyyin ngurangi abdin ta'ati termulja'akin Bapak Kepala Desa Gunung Rancak sejukan beten kaulah hormati beserta sedaja aparatur EPON sedaja panitia penyelenggara khusus EPON Bapak Solehuddin SPDI Bapak Salihin SPDI sedaja para rabu, para bele, para tetangga warga masyarakat Gunung Rancak tersedaja warga masyarakat sekitar EPON sealengki ipasemuan mulja pagi hari semangkin rahimakumullah wa as'adakum 300, 100 sebuk 2000 mun malaikat di kartu boleh tore gula cerita beda kitab nyaman al-fawaidul mukhtar iki beda kitab iki kadito karangan santren Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid ikak dito para rabu pernah Nabi Muhammad kento dek kandean don candonan sarang malaikat Jibril sarang Nabi Muhammad kam umruka ya Jibril umur sama napa junan Jibril ma adri kam umri ya Rasulullah tina taun ni umur senapa iki walakinni ra'aitu najman qad tala'a ba'da 70,000 sanah martan keng abdi naga dito pernah ngatau bintang terlibat terak kalau jadi bintang gak dito keluar saben 70.000 tahun keluar sekali masuk akal seregen lu jak keterangna kena dalile kena pon setelok gak dito mate kapi kengkun saya ulang cuma sebekal pada pertanggungjawaban nih kedua dua demet yang kiki muslim reng nong raja masuk surga untuk melolok lu apa magi anu ribari lemar datang sini kita akhirnya ntar bagian kalcengkan nih cengkal kebagusan bagian kalcengkal kebagusan jadi sebagian kalcengkal kebagusan kok laku bakal masuk surga bak ngada nih menang jo lesuan jo lesuan alu tolo jelon boleh gila
Ya kan lain, mun saya Roma bersih sok. Gini bentar. Dari kita pak kasih kali cokal kopi ini. Aduh kak bogi laku insyaallah bang. Ala dzalika syai'an abdin tak benambai boleh. Cukup kain tombon. Aat masuk. Benih gula nih kan? Tengah benda. Nabi Muhammad tidak tahu dah pak ke surga ruang. Mun gula tak aku nak beri informasi ke surga kita tahu. Mun Nabi Muhammad mari surga. Dua jurang ini emas posa. Lataga salisan. Pakun nyari jurang sedekah. Mun lamat teletompo itana ambulah. Mun kita tompo itu tanah tak bisa. Dua, saya ulang. Dua urusan dua ini ada orang tua ngude meloloh. Napa? Tong nyari ilmu. Dua nyari dunia. Ngude meloloh urusan dua. Mun sebada sok korenya mana ada pikiran apa. Sepo-sepo jongok berokok antar yang serta. Tak temu merek aja. Saya temu merek kata lu. Rokok apa gini nom? Duma jajah merek dong sebeting ngebuli. Kiri nyaman tenang. Orang ni kamu pikir nala berak penyakit dateng. Alwah munis fuda orang gua setiga andi separuh na penyakit ampun. Ring gua di lamba oning apenta benan oning. Oning apa? Majura rese. Bagian tukang sarang siap-siap. Kayak biasa mun terus ada rengak kok biasa. Wah, mohon tak ojen biasa bang ngocak teku nengkor guys. Awan tare. Barokan pengajian kan insyaallah. Mari na mulai terus bah. Sini kan nih. Badaring wali lamba oning abenta ben penyakit. Periksaan di penyakit nih kan. Demak kake on tak on to on demak kake on ya antar dena anu apa on ya aku antar katisa wala aja tuh boy ke Amerika ya aku antar ke Amerika san misanda bengker yang Amerika ya aku antar ke Amerika ledu bulan ternyata si materi yang sibuk bah bermata on tapi saya serang ring 500 tapi saya mati ring 1000 tertetemu ya tetemu tegur on apa kok ini ngabar jangan saya mati 1000 iya apa jangan saya serang ke ring 500 apa iya masa mati 1000 abang kore tak teman melanggar janji pun kalau aja engkau makai seisor 500 pah nyerang ring 1000 tak kena mati pun tak ada eti Allah wa ma hum bidarri nabihi min ahadin illa biidznillah tak bisa jauh itu masih mati 1000 bojo bon tak tahu jo bah kikir iku. Engko re nyerang ring 500 bener jad. Asli. Bese saya bisa 500 mapa 1000. Saya bisa 500 ruwa takok kangko. Nurok mate. Nyaman ring le takok ngakan tak nyaman. Jijit dasar gendut. Ya mati. Coba bade setong bupati ning Jawa Timur yang tak ngebala bulan syuting pas masuk Facebook dikit kok tako polisi bulan jasaran bade bupati ning Jawa Timur ini kata teman lepas masker make hidung masker keluar ning sini kak meleh rapid test TB pun kakak mai rapid aswab TB nalak sampel TB bupati ini makin berdering duang isolasi seminggu ampun letak keluar anapa dia capok COVID-19 ngastete gelu ariak mun tak ngastete aja ada apa dia tak ngiding kabar dia berdapat di mana udah sama maskeran dia ada nada musik malah mun ke Sampang tak kau yang bawa polisi polan tak maskeran tak kau izin satu sep ada corona nyono geleer ya corona ada yang Madura laban tak habis ujuk cengkal bener lah Reng Madura ini mun pada tulisan sini kan dilarang kencing di sini ngerset udah sah tapi jarang Madura lah kok kencing nih bah
Nggak boleh, ini ada tulisan dilarang kencing di sini. Kan saya bukan di sini, di sana. Elah benar. Letorot. Bulan di embamat tua ma jadi. Pisan ke karang jurin. Asman ke seyuti mohtar. Guru tahu guru. Ya guru datang ke gula guru. Ke seyuti mohtar ni keman dinore. Perintis pondok pesantren Ummul Qura. Ngataragi hajian ke sorbeja. Patah tahu cak jebe. Are mun ring betul. Jebe ngal riatanya cak jebe. Padahal tak tahu. Juga mi almarhum. Pangoca. Endi tempatnya peceritinan? Tanang ning sini kan. Tempatnya peceritinan. Artinya juga mi. Cak tahu ri yang mulai pada iya peceritinan. Oh juga mi ngarau orang ini deh. Teng betul dilawan. Mereka sehat tapi anak tak was-was ru. Ada orang ni kamu reng gering pas jadi kok tako lekas mati. Sakit napa mbian bu? Encan dokter liver le. Aduh ya Allah iko. Arah bu. Persis bentang-bentang. Dah ada bahasa dia. Topet to lebuk. Wah. Lekas ibu maki jadi. Baca ni kan sakit napa mbian bu? Sakit liver kok nek. Wah bila semati jibuk liver dina nyabai dina. Cow gitu. Saampona ajunan apa ring hidayah kaptina. Wahab lana min ladunka rahmah paring abdi dalem gak ditop. Min ladunka rahmah paringin rahmah. Napa rahmah ni? Jibril. Sini ke Jepun. Ku laku ku leban sambian ni kemon mate. Mon mate. Gak dito jaipon nalikana gelau mate. Ida belagatil hulkum nyabel depak ke gerungan la depak ke kantong. Wa antum hina idin tandurun. Sambian ni ke jaipon kepi bani sampai sepang sok gula pedeng jan. Kebi ini na pedeng. Kanan pedeng. Kau ring si kuno kuir pedeng. Ke dokter pedeng. Keng kembali ke senyabutnya apa pedeng? Ke setan pedeng. Lah ni ke senologi saya nonton. Rahman ni kan? Saya Rahman. Jibril. Patoron kan? Toron seret. Pahan malaikat Jibril mah debu. Ama ta'rifuni he musleh. Keng bunyi mangken tergi lancang ngomong. Ama ta'rifuni he musleh. Bantau kakok punten. Anar rahmah. Engkau re rahmah. Semalam lockdown. Yang siang tak kira saja. Lockdown boleh. Tapi makin sekejap montek dentean aroma saabit. Karena menunggu itu adalah pekerjaan paling membosankan, terutama menunggu kepastian. Ngantos kiai Rabu apa enja. Kan nelpon menolong. Ampun depak kamu make saya dah. Engki, kenapa? Karena memang menunggu pekerjaan yang paling membosankan. Lah, ku laku gulaban panjenengan gak dito pada Rabu. Bila di papadeng ke swarga, kita aja ada tak geresah, misem pasta bangki. Oh, Jepon Habib Salim Asyatiri Yaman. Kati apa Yaman? Pabenya atau wasul, dak ke orang-orang saleh, dak ke orang-orang wali, karena jeriya sing ngamba aku laku menjemput ban nalika mate. Allah. Mangan tawassul lam yang ni kepentingan tawassul, Pak. Fatihah man tak tahu kata wasul Fatihah. Eki ngak makin bujuk Zainal Abidin Fatihah, Ki Alawi Fatihah, Kiai sepo-sepo Fatihah, Ki sepo kama Fatihah, Sunan-sunan sesayen, Syekhona Khalil Fatihah. Insyaallah kuluban panjenengan akan dijemput oleh mereka. Amin. Mun napalang makin suruh nyebut ada. Nyebut Pak, nyebut. Pakun tak nyebut. Nyebut kok. Nyebut Pak, pakun. Mun orang tepak tak usah suruh nyebut punten karena bisa nonton pasti dah malaikat Jibril. Terakhir berita kotak jepok. Berapa mon? Sumenep Pak. Sumenep. Tak kotak kejaput. Sumenep bak jauh, benih bak jauh. Jaga kantor ka jompo sejam, ke Sumenep pakai sejam. Iya 2 jam ada. Biasa. Lakadung yon ceng deng yon. Selanjutnya
bade boleh mun terus cek mun cek anu nembian mun macam ngaki guru rabbana la tuzigh qulubana la tak tahu bade segepang napa nih nih takui bu halo mari nih pelampa iya jere-jere tak tahu mau ngucap bentuk pelampa jere duh guste mai pemati semakin gula mata laku mata du malam kor tunda ya Allah tunda laku ya Allah tunda ke du malam ya Allah ke ngabdin terus sedekah sika kasta sedekah oh atur aging bede seceremet rek atur aging bede seceremet Allahumma sholli ala Muhammad Pak diberin bede kiai Pak penceramah sambian pernah ngaji kini guru nembian pakun mun pernah morok kesambian magembian tak tuman muduk ke kenikah guru nembian saya kesatar kan saya dari berin men nih kesatar ka separe ade dan gulaku gengan merugi dan subir berangkat ada pengajian kadi topah makon ka potrana cong supir teleponaki kok mangkat ke pengajian telepon tak bisa niro setong nah apa ya keresah mun bede sombongan ningi pon duke apa retunya rek ada benih berzer rek ada benih bede cuan ada aro bede cuan ada sedolem benih sedolem apa kok buron berza kamma kita tahu juga aja budu di mako kita tuh depak apa pun bah malaikat mungkar nakir atanya ning nik kadu kebuah dia kan duja okor ning berapa meter lagi petoju bahkan di petoju ning hadis petoju malaikat dua tak kebuah kanan bola apa tau tak mindur ki malah mangkan Allah cek tahun aja ke bulan ni gerek-gerek mun urusan sedekah ngangku min litabin wa mimma rozak bang ngocah sih ini maknya menganyam surga ki gulaku benapa kah abagi ibu daripada minta sombongan kok pesir 3 juta kapit mbak kiwing kok kapit surga sebab mundak siapa tak kompak mayu nyombang geng senyoro tak nyombang padah sekarang kong engki kan engki wah mondok sifat ngumpak ki do remah geng si terakhir ni gula tak sakalang kong ambui napa cak nyombang manglo menolok dapat manglo menolok panitia ada temu karo na lepas salam menolok lagi engki Allah Arya panitia ada temu mulai gelak tebda iya menolok engki mikir kiai tak tak rabu sound system dan sebagainya jadi buru gelak kiai zayadi alu mampar di bawah bodoh bangga kan toprak pekak ada saya mau Fatihah kulit tidak nisir kiai eki dirinya apa ini kepak iya mun bian marin sebenarnya panitia modeh mana tidak apa umum panitia ini gimana pagi atau aku atau amarin derma cukup biaya ya deh rogi enjak keng papo itu bawa panitia raja kencur nih cek ni kesetiti sebab makin bener insyaallah raja barokana oke pon sekali toh Pak Mator mandar muka banyak manfaat banyak barokana kurang bendang ko nganyon sapora langsung doa iki Bismillahirrahmanirrahim alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa sirri sari bi sari asma wa sifat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasril haq